Krumjere SKTV group number Ramokchari Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. India Pumbaki Oina Mikok Thiba Habatare, Taratulak Suba, nationwide census si Masitaunugam Yamkana Sem Sari, Madugitam training the Singma Yam Susatari Habatare to Gamasigi, census si census 2027. Takadoriba Matang Jahina Matangi Matangi 2027 Sida, Masida census si. Maroin head count me masing se thiba hoduna to head count hoduna ki mangone na mathangi chahi 2026 asidana akoi gi house listing have tare house count se togduni house listing se lower matung da head count se na 2027 taroni madugi matung tarak pada 29 dagina 30 pawgi marak sida magi final report to lani final report laknga the provisional report sing bakhara dum lakpagi maram dile du final to di 2029 kilo salak para taga 30 soida lakpa ya habagi panari hatra to bo कोई हाई रिबस सेंसस मिकोक मसिंग थी बसी मणिपुर मी मसिंग क्याम लैरी नत्र इंडिया की तोंगा तोंगान बस स्टेट सिंग द क्याम लैरी नेशन वाइड इंडिया पुंबुगे न मी मसिंग क्याम यामना लैरबगे हेंगलबगे हाइबसी थिदोक त्रिंगागी मांगवने ना particularly in the state of Manipur National Register of Citizen हाइबदी हाई रिबस सेंसस तरपो मतमसिदा लमदमसी के लेबागसी की सिटीजन नतबा मी मयाम सिंग असी यहोंदबा मखोय म्याम से हाना खंगोबा मतुंग द NRC की प्रोसेस हाइबता नेशनल रजिस्टर अमा सेम असी करम रजिस्टर foreigner yaudaba lamdamasi ki miyo khaktang oiba lebasi ki mi khatang citizen khakte ki oiba list ama same asi register ama same asi madugi process lor matung da natraga maduga manaba makhal gi NRC gum bahab tar hate foreigners khandoba citizen khakta gi list ama leiro matung da ko gi census tosi haibagi wapum duni aduga foreigner yauba karamba foreigner legal oina changpo foreigner to di census da dum yahu bi adu illegal oiba foreigner illegal immigrants natraga foreigners sing adu di Hana Lotho Matunda, Aki census to view, cannot the census Kimatung Tarkbuda Moku delimitation Haidana, Wiki Tonganba, Assembly constituency, Amade parliamentary constituency gi Magi area should define Torkataba me Masingi Matungina, Labanina Hariba census Simiko Kibasilacting. I said the NRC or NRC like process Hanalotion view Habigi Demanama, Manipur civil society organization at Tongamu Manso Harry to civil society organization Singimartaki campaign for just and fair delimitation है बा हरी delimitation से fair हुए ना लागना बगे दमकता campaign से धरी बादू मखल की organization से की मायके देगी मियाम ता थमके बले रे अदुना करी के दमकता NRC से मथोक तारी बनो census की ममांग दा हबिस की मतंग से खना ने तुम तंग सी SKTV की studio link से तो लेबर से हम तदा Manipur University की law department की HOD Oja Dr. Y. PREMANANDA, Oja PREMANANDA Ramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, social activist Oja ASHANG KASAR, Oja Sangusu Ramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Hariba campaign for just and fair delimitation के convener Oja JITENDRA NINGOMBA Oja NINGOMBA Ramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. आहान बसे Oja JITENDRA के open तक जरगे Oja JITENDRA why NRC or NRC like process before census. Mathok tari bisi ki maram se mathok tari maram am de hai na kare adu bo koroina delimitation the focus to bo ojagi campaign ni aduna delimitation bhau bo yog dringai sita kari ge damak to khoi amna secret oiba pure oiba census ma mathok tari na ta thambiu ai ahan bada koi Manipur file yeng bi bo pum nang pu ikogon kurumjari masigi topic si no census before NRC havani si maksigi topic si maksi akhoi gi JFD samna sangna harika na campaign for just and fair delimitation na pamjob adu makni haitare adu hujik si government of India degi asai mamang ju habi ko chawrang na haigare khoi gi census pangthung na bogi dang ta laibu janaw gi tang tara manga phaw gi manungda darka lai kudung sing loina update togdabni adu ga madugi area su do loiri haina haigadabni haina state kuding mu order togre sige tanja sida ekhoi gi maikai degi leiriba hujuk oiriba Manipur gi scenario hujuk Manipur da thengneriba ekhoi gi conflict mayam sing se masi yongwar kanda ekhoi census tobiganu haidana hana hokibana hangi kanogi taraga mangada ekhoi JFD gi team ama ekhoi Ministry of Home Affairs social workanda ekhoi memorandum ama ekhoi submit tawjeke right sigi memorandum ji page nipan pan bani ai samna haijage masida ekhoi na census tobiganu sum default tobiu haibagi maram mari khakpi haiba maram mari sidu han bada hujik leiriba ekhoi Manipur gi security point of view di yankanda aduga leiriba hill musum valley sida karamba area da administration paide kamu sintina fully control to bunga mage ngamda bagi ani yongwar kanda ngamda bagi film na maram
oidana reason ma factor ma kuin maram pi aduga atopa maram amana hojik lei riba IDP haidare IDP mayam singsina masa gi mayum da lei gadaba potu atopa mafom ma de saidang ga leirega aduga sarkar na pi sem bu oro or natra mari marda bu oro aduda saidang ga tonga chujaina lei kibina maram oidana census lawru bu matam da census na haying toroka da ba scheme sem ka da planning development ma da haying soiner ka da pot ama leibana maduna maram maduna akhoi yam scientific ko reason ma bijabani atopa mana kaino da hojik lei riba akhoi gi manipur jo choiba issue se choiba conflict se kana oibno haibam jamda akhoi season du tam illegally immigrants militant kangbu hadare hari bu kangbu singsine ne ba aduna hari bu kangbu singse control to bungam mabra haibu wangdu government india da hangade ngamdri hojik fobuda khoi makhoi ne sunan chugan leiri ko adu makhoi yanadri aduna makhoi na leiri bu kangbu mayam singsina census thibu matamda makhoi enrollment haidare ko makhoi to bu matamda free and fair oiroi adu ki pot ama leibina adu ki maramam pi atopa mana hojik leiriba fibum sida digital handak dina woi mana da mongda digitalize ta gudoni aduna madwa digital gi da matang sta koi loophole mayam leire koi manipur da maru na remote ki jaga khare dadi internet fangda ko to mayam leiri ba mi mayam sing internet ki aduga digital gi loina knowledge leire ba abu leitri ko aduga nangoi ga mana da mongda masana inol tok so ba ya bi pot amusu self enumeration leiri adu gumbada masana haida bu kangu dadi kana go XYZ dem no mod sin biraga taw bi bu ya bi fibom lei haidana aikoina maram je mari pijabani aduga aroi bada aikoina haijeri karigumba government of India na census of gi haiba taragadi aikoina hairisi number 1 the security situation is stabilized and all regions are accessible aduma oregadi okay ore haibama ani subada leiba displaced persons mayam singse aduga tongan ba rehab ta lei mayam singsina magi permanent oiba jaga amada leiraba matungda tobiba yaibama aduga atopa mana khwadi maru isi hojik leiba singsida aikoina illegally immigrant mayam ama lei haiba khange haiba illegal mayam singse detect tobiu haiba podama si marum hum jineba adubu question ama laisi karina kamaina la illegal kamaina la ino haiba taragadi modu chigi hana mamangda pangthokkiba census 2001 da karigumba aikogi bhilamsun bilisi area da hilgi area da karigumba akogi kano manga haidare akogi district akogi senapati district ta ukul district ta adu sanjal district ta even kano da masing am hengat ki bapot amale ai example bijage maruina akogi senapati district ki sub division mari da haidare maruina maung maram da paw mata da purul da saitu gabazol da hairiba jaga sida hengat pum thokba sei tara koding pangthokba hengat pum thokpoto madu de hengat ki bapot amale aduna prithvi ki oina india ki oina sahi mada decade ta hengal ki sang si percentage ta aikoina yam bada 30 ni adu yamdra bada aikoina huji haibo 20 ni sigi pose some area khare di ka male ge 168.78 hengal leba adu bada 2001 da leibasi makal ani ni amana asai mamang season ga provisional haibam ga amana final ko adubu mahai report jaga si aina samakanda sakli karong habi area sida mana leibasi 2001 da mikok thiba matam da 21582 leirambase masi final thirak pa habi tare 2001 ki thirak matam da 46998 lemeba magi percentage decadal growth rate magi 117.76 neba masi totally false neba lala baneba lale hebse lale khang na accept to greba kanana government of India na madu recount to bi ona akhoi matam du leba government ki akhoi all political party natna legal gi leba kamu mayam thagra baneba aduna hojik si matam du da henjin gi bami mayam sing do 2001 atra hojik 2000 kya chure 2025 chure 2011 da census amadi leire mar 2011 lu ka la ke ba 11 da madu streamline to ngam gidreba aduna aduda legiba mayam juna polak ba masa musu mayam sing do hojik ti sei kunga matunda kyam hengal amagadi ki haibu potu leirabani imang thobani ngasi mak tangdu la ta na leirama bai ko station ngasi yamna confusion oi ba leirise illegal immigrant ni haibu su leiraba india ki home kano pai ba accidentally minister oi ba joy shankar hai graba loina na india ki speaker hana oi biramba dhankar masamang na harba india da
illegal immigrant oiba issue ma lere masi tarai tarai lo high grab lei bani na then aroiba atoba mana India ki home minister oiba ma samangna mana D3 ma putoki D4 detect D4 delete and D4 deportation ai ba posu puthobni na madu kari gi damuk no illegal gi nadra adu gadi illegal akoi manipur da leire khangabani na gi matang gi illegal joction gi batar gadi census ta kari gumba enroll toction graba adu gadi kana gu na ma kaktat pangam de sima number 1 point aina haibana te kuno na haibani ko adu ga census or gumba tamda hangba ya bu hangji 2011 da ma question kun ga mapan ne adu 100 question kun thamari ne haya harib kun thamari sida nang kana no who are you nang kadai ga kuna haibu yaw de adu enroll to grani enroll to guma tam soire kada bose maduna asai mamang da haibi ki badu kari gi damuk census au gudu no census au matung da delimitation tor gudu ni delimitation tor kana represent khara gudu ni dun laiba ngak bu madam da adu ki pot lak ba census sina maru ni yam chamna harek banda laiba ku mada laikai mada mi ka yam lai constituency mada mi ka lai hari mi jinu para nu pida nu pina kana nu pana kana jaga du da agriculture thabuk yam tawi lai haibani kana lai hai to kana pulap yang kanda lakadu besai da makoi bidhar ko do ni policy sem do ne ba madu ki policy so hana asai aina haji gi ba mark tok gi ba point mayam sing du on da ne sak ki da ba aduga asing ba census su oru da ba aduna maram moidana census to dingi mamang da tangai padana ai khoi ni to miya sa khandok piu adu mito miyan sa khandok pagi amata ngai ba pambai di NRC National Registered Citizen ni NRC natrag su manaba makal gi equivalent oiba any kind of mechanism putok pir ka to bi hoy okay NRC natrag su NRC ga manaba for example SIR haidana ko special intensive revision madu gi matang dani ko parliament wangang ba matamda ko union home minister mishana very recently hayi wapum si ko detect over hanama sa khangdok pa adu matungda ma si voter list gi delete tor matungda ma se lamdam se dagi su deport to thokiba but not through NRC but through SIR and SIR is going nationwide koi Manipur yauna SIR tawno gi damta amkana thabak se paikali hai batare to SIR gi damakta lamdam se le state ki political party national political party gi district le riba ma gi leader mayam ga political party singlu sing hai batare election commission gi mio singa di CEO Manipur gi mio singa wari sana ki una ki meeting do gi mayam su lere aduna SIR koi NRC mak to udra su SIR gum basina Manipur sidang sagi citizen koi leriba population hai tara population se purify to ngam gadori bra aduga purification gi why koi na purification mathau tari bise kari no have you hamdar uza sang purification mathau ta tamibi abra kamai tambe kitang oja jiten di thamgre ko aina aigi sin kitang mu kaino tawrakani adu ai region du pi ge right census di tawda ba yaroi okay census di must ne adu di akoina tawning de haina laikrade akoi gi amang ba su lei adu bu census tu chumna tawbiu chumna tawhon ga dabani madu di government ge lapses administrative ki madu gi kaino da leiba singi soi bani haba census di mafam amani da soya haiba gi tamak da whole census tawba yaroi haiba du di madu di akoi lepak amada leiba gi kaino du thoktare haba ana census di must tawba tai every 10 years da 2001 2011 hana zum hana de gi dum lakpane na hojek adu tawdaba yaroi adu bu tawbu matam da chumna tawbiba adu ga area da assess oiba sing du di phajana examine tawba adu karigumba chaka da yamna over oi khraba tarade maduna whole tawbu na amane haba ko but mafam khara amani gi soya habe da whole entire state of Manipur da district da community khuti makta madu gi census tawbi kanu have to di akhoi ai gi concept ti go madu ai yaning de aning de ai example amma pi ge hojei akhoi na prime minister health card ki pairi base 2011 de gi low bne ba one the economic census de gi hojei gi 25 yaw re ba adu na nga sai madu gi economic census ta yaw ki the list mayam miss taw ki ba mayam le ya ba left off taw ki ba adu hojei ti madu gi anova census to review taw dar bne na hojei Prime Minister health card ta semge haiba kanda madu semba yada dan da lay sigi example ama aduga akhoi gi chingda akhoi gi ration gi card ki de suko asigi problem se la ba ana census city after 10 years ta 2001 da aduga 11 da lay ramba 11 gi 21 manung se da angang sing kaya nupi thiraga macha poklaga mayam increase tawkhre ba 2011 da nupi thiram da ba mayam do the of the 13 da thiba mayam do hojai angani hum loi leire ba madu yawda dan leiri bane ba se aduna census ti id tawbasi chumi aduga chumna tawbiyo
haibududi akhoi mayam haise aduga assess oiba mafam khara da henbadudi maduna tonganba chapter amako adu ngasai maramdi hojik su akhoi na aduga ani subada ngasai gi manipur da unrecognized village just ko mayam leiriaba adukumba unrecognized tawdaba potudi madu hold tawraga thamba ko adugi problem ne haba hojik leiri se adu akhoi gi di census ne hairaga unrecognized villages mayam susu madu da yauro taradi problem do adu ne haba aduna recognized tawdaba village adu kamaina census da yahon ga dabno facility pi ga dabno haibane haba aduna merit demerit haibale haba aduna merit labor potubu demerit ki khra gi tamakta loina spoil tawbudu de adudi justice oide aduna id census to de tahoninge aduna census tawbu matungda chumdaba singdu de adum madu da akhoi kikau tawgudaba pot ni haba aduna ngasai hojiki lairiba present gi kaino se da yengba kanda balance cha da bududi layaba but balance cha da bududi government ama lairi sidi madu government rectify tawgudaba ne haba aduga akhoi gi chathari bo potu de lep han ba yade 2011 2011 hojik 2021 adu hojik pawa akhoi census tawdadan na laiba sidi aduna hojik 26 de tawda male ai wakhan da ko aduna madu tawraga exact accurate kaino ma akhoi lothopa khangba phai adu yam over oiba mafam du de akhoi gi state ki department authority mayam leri sidi madu thajalaga phajana survey tawni na identify tawni na hojik biometric tawba yare na aadhar card paina risidi aduna madu gi tawraga adu ngasai unrecognized village mayam du di ko madu di yahon da bana phai aduga maramdi hoji aina example amma pige 2011 ge census ta any cookie tribe have say only 28,342 ne but thado gi di 2,15,000 yaw have but ngasi gi ward di 2 lakhs hena labor population thado do madu di mangre picture lakte only 28,000 khat labor cookie sina kamaina maite da manipur da lan ta ngamno haisu question a chop ne aduna census di ngasai gi identify tawningai ko aduga achungba aramba du khanthoningai ne abo maduda akoina census tu tawba yaroi tawroi se haira taradi adudi hore akoina voter da amu thingba ngamo abo voter di every year gi update tawra chali abo adu census di tawba yaroi ra sonda vote cast tawna lei taradi madu su akoi yengda ba yade abo akoi madu ge negative yamna lei abo impact ko adu ai di census tu tawsi tawgadabani aduga ngasai hairi ba over lapses ko aduga over kaino excess oiba mafam adudi phajana kari mechanism puthokera madu phajana tawraga security ni tohoninge okay mechanism amma da samjet hatpagi mongda phajana hatharaga masira yauba yaroi da bugai lokthokki ba habtara da bu yauba ya da bu lokthok pasidi ngai process this is not the process of census that is the process of NRC or NRC like process adana I uzadla ki uza ngai gi NRC maksunte census di NRC na tabnina landa madu da leripa foreigner yauna citizen yauna loina mak head count hata mi kyam lebagi yum kya lebagi thigat pagi mong ama oibagi mami mazu tai aduna census lere NPR national population register nam sulai maduda su tha taruk paugi mamang dagi lerek laba mi mayam jawarga semba register ama adu NRC sina foreigner am ta yaw ya da illegal for illegal wagera legal wagera am ta yaw ya da list ama adu NRC duri huji makti tawdri haibtare aduna SIR phakti tawnabagi thabak paikat pa hogre aduna SIR duna parallelly pangthok charaga ngasai census tu dum pangthok bida kasu kai dabra adu ngasai gi akoina illegal villages hanglak padu da koi census mikok thi da ba habasi madu mine skip toro sapna phayen khambi bra madu legally meng dagi ya de kamai thami se kanone jaibi se mari le na mangak tani akhoi gi delimitation si census ki matung tor ko ne delimitation tonga le bana te census si ngasai gi 2001 adagi delimitation tawdri bane ba aduna moi hai si post akhoi gi census akhoi 2026 sidagi delimitation tawdu se delimitation exercise ayam baloi loi ram manipur gi su wilhen tor mane hoji tawro mu hairam ne ba ko an sigi se khamada related issue ni akhoi ama khak oina yengba yaroi ba ko census sisu with census act 1914 makhara taw ini ne ko register general adai dikari census commissioner karang taw minister home fa makhara taw ini an sisu maroi ba census si loira kanda di delimitation process haura ne ba ko haura ga yam luri se sengna taw sengna bu taw di loi phaini de sengna taw de wari ni adum yaukselak pi wari ni thaina dum ko ana hujiki census si du ki du manipulation ki por dum leram godom male
aduga delimitation census pokti khara phari hayeng census se lorga delimitation la ane bako delimitation si court challenge to su ya de mai ek am le je delimitation ek 2002 se masi judicial review ya de ma de delimitation ni lorga parliament pukhala ne bako parliament khana gazette notice to to khane mai to na yam lu ba condition hai ta khoi live the body census su tawra sano adi limitation to phar lore ka pha ba ngam moi adum cheng no jar cheng pha ho ro che no khoi ngapung gi ko gi ma karu da pal akari khudin che puda dalong ka amaina ka pho khine do ai go khanda khoi na di lo gi satra ma ko constitution gi sum nai na ja ba da sum taw ja ba ne na khoi na di delimitation to hongano census to hongano haibagi poti khoi makti madu mukti haining de tawda budi sai all interrelated ni census sek loi hibaga delimitation ko delimitation gi deuji case su leidana supreme court ta delimitation demand committee for the state of Arunachal Pradesh Assam Manipur Nagaland na tawram ko supreme court na president order pi ki badu matung na chatharon rai ta harba ne ko loidri final hearing budi loidri ka su delimitation presidential order am lay bane ko khoi Manipur sina will her tawga thamba 9 February to khoi 2008 ki matungina ano order da dim tawrum hai ramne adu Assam wi 16 August 2023 da ya Assam exception pyramid ano takbadi this are all interrelated ni ai humble appeal da ding ngam da khangde NRC gumba ma hana tawbusina safest oini kaino ga in khamba da khoi Manipur si yam complex situation ne ko Manipur line lo bu chumbai Manipur si ne khamba da after some mathangi census ta ga di kaino gumba maitai gumba naga gumba si minority oira doini aduga ngasai gi mapan da immigrant sing sin changchal aga moina loina pan gi doini bako adu pai leiti ne ko ado si akhoi su kharasu legal kaino si recourse ka lo ba kale aina sum hujik ta thira ngasai di khabam ne thengna kha ga direct high court gi thengna da ba siam phajadri yong si sum ga je ka to ba kale Guwahati High Court the repetition time thai MLA mathak ni ko MLA si Bijoy Malaka hai mane Malakar ko AC candidate ni khoi gi Ratabari constituency gi ni ko MLA si ma si Assam gi Assam e ko leji dina ko adagi section 6A of khoi gi citizen act amend to injal ni Assam gi di ana ma si March 25 1971 gi matungda magi parents lakpani adana masi disqualify tawdabni public office am ta hel to yar he is not citizen of India aina mi case bu thaga khoi ju kanano kari hauki horang kananum ju mai mama pa du adu na dani bottle is ko yorpani masaga ma sayin ta khedar me kai to yam le yawgi bani ni adu ga do khoina they are not citizen of India aina spana Guwahati High Court ruling mamang du leibani sumanga ju case ka city koraw la hong kana roi pro bono public ko mana case tham chang disqualify tor ka doini du citizen ta ka bolep duigi bolep pa MLA ga MP ga citizen of India oi duini ana adu gi pone da khambada census si tauba sengna bu tor de loi tauba yare sengak ta bi wari to isi akoina di la haina live da filter taubi ba samhat bi ba kan chu combing korang ga chu mai ba ni combing korang do moina akoi do combing tok so phim la ne ba ko ana khambada situation si en kham alarming ni koi si ka haitare yamna threshold yorobani khoise threshold yorobani na census tawganu natragana delimitation da maji khuthabi ganu unless until NRC natraga aduga effectively koigi oiba mechanism ama pubidradi gaibse masi dum valid oibaran khali natraga di khoisi mi yamdabani na akhoiduna Bihari dawna yamagadi no problem adegi West Bengal gi khoigi Bengali dum yamagadi sir tawge tawroira mo thok adum taw akhoi si di yam da ba hai tare mi se akhoi gi community wise la ga di mai te 15 lakh sum orangoni nagai re 10 lakh pha da ba sai da high level wari ne ba ana akhoi si di mi gi ne crore ni Bengali ga hujiki kaino gi ama tawbodu West Bengal tawbodu mudu 78 lakhs la kaino khatu ini mo ahamba gi reject tawbodu adu du reject gram akhoi population di reject tu na 5 times 6 times hendo khamani Bihar gi rejection da karo kano reject tawri ni sar tawboda adu reject ki poto adu du na akhoi sigi akhoi poka do ba chahi yankhai matung gi population hendo kram akhoi maitei naga de mayam de pulaga chahi lakh amgi matung oiga do population adi hendo kram moi reject tawbodu na ara khamada akhoi di very alarming ni akhoi ne yam cool mind da khalaga karamba strategy sam tawraga tawboda ge khanbada kale kaino kan situation very alarming ni aduna national register of citizens ya masi de law lejerabani akhoi na khatang illaga dina masi pop tani law si mayam so NRC to bi sum law wi wane ko law han inek to le India gi di law maming si the Citizenship Register of Citizens and the issue of
National Identity Card Rule 2003 Citizen Act 1950 ga makha same rules neba rule ki rule number 3 da akhoi gi Indian citizen ki register am legadam ni yauri bako adu ne khoi NRC hari che ada khamada NRCC must in khali adu how far akhoi na madu ki pressure pi badu kayang ngam godo government India sa in bangam ra si wa in bangam ge di in bu ilati khakhani ilit sa pesai na ko in bam changi asang mo kai gumadi they are very danger oiga su moi su lo khre bako lo le na moi su asami su bera la bane bako adu na hore na moi khang kup na thamge bako ana adu ki context da khoi su tawdaga di na khambada akhoi si Manipuri le hauni duga Manipuri singsi di bera le do mal okay adu ki wakhlon du thamba chum khal okay Manipur le riba every magi lamdam sigi original native citizen mayam sing have tare makhoi si yamna aru film de legin have ne du hoji koina hariba mayam sing sigi protection gi damakta lamdam sigi native natraga magi original inhabitants mayam sing sigi damakta census se tawdringai da NRC to bhaiba du NRC gi damakta di Manipur da sigi process to karim te leitri hoji bogi na hoji phoguda pangtho na gi damakta Manipur state ki maike de gi official sing thok paikali si maruina census 2027 asigi damakta already training na chingba pangthok pa hore aduna 2026 ki April degna September tha bhongsida house listing si tawduni aduga mathang chahi 2027 gi February March sidana akoi gi head count ha tare masi tawduni aduna masi damakta sem saba puno lore sem saba lore haibagi na targa sem saba sigi matang da koi governor ga unadana koi Manipur gi director of census operations Manipur na governor ga unar ga July gi tang taratrukta status report thong gibule re armai tawdana koi gi CEO Manipur gi maike de gi su masai gi SIR special intensive revision se pangtho nu gi damakta tongan ba district single level the meeting pangtho bule re aduna ani jidati SIR pangtho nu gi damakta there is movement and census pangtho nu gi damakta so there is movement aduna SIRC is just like more or less like NRC ninga sai gi koi hairiba detect to ba masa khangdok pa delete to du se koi gi voter list take delete to thoki doini and delete to now he or she cannot be the citizen or resident of the state of the country, therefore they will be deported or there will be some arrangement for them detention center tham kan amadi toroni habtare aduna SIR gi movement kare lere Manipur da and census toroni habage sem savale training enumerator mayam training pi lere adu tarde anisri soidun toroni habne aduna jajitin lakhe jajan NRC ku mam to we have said NRC ku mamadi tawri hata lenga ki mai SIR so SIR jena suffice operation enough oine khambi bra NRC mak tawdraga di ko census pangthok pa yaro ina thimbi gi dori bra kamai thimbi sigi matang da akhoi hujiksi khoi JFD si campaign for just and fair delimitation si akhoi mai khakti gi na tai tare right dai biri ba akhoi gi nan cookie mayam hai tare nan cookie group mayam gi leader mayam ga series of meeting ne khoi liat na ngasi su tawi ngarang su tawi nan su tawi misam di khangponte ado misam di kai orkadi ji muri khangponte ba sai gi mai sakthung khara phangna ba gi khalin do ne ba akhoi nu uri je tung vision do ne ba aduna lairi ba lusing ba maru na akhoi lusing ba mayam go puli NRC pangthung na ba gi dong ta United Naga Council ga kokumi ga hokiba 2022 gi sigi kano gi akhoi gi June gi tang hom desu already submit togre akhoi gi honorable chief minister da then amana 2022 gi September gi tang mapan desu NRC si madu gi need of awar hai tare tai fatana tawgadabani tawbiu haina appeal tawba request tawba mayam su honorable home minister thajin gi bele hoje mamang da khoi ojana ga panbi gi ba kari gi mathok tari bano haibum tam da khoi draft fajana tawi koi source fajana lawi hoje gi ba Manipur gi khoi irang thoktri ko irang thokri tanza irang thokba ya possibility le maru na khoi gi recognize tokdaba khul mayam mala maru na Sandel gi area Tengnopol gi area Kangpuk gi area Frejol gi area Chuchanpur gi area se masida nanaga nataba kangusina khundaba area singda dominate of area singda khulje masang kama hagelame ai amani khadang ai example bijege Sandel gi area da 1950 de 1969 fawgi mangda samaga khunje 164 khaglerame adubu 2000
11 yawpamda 269 kakhale unrecognized 205 lere then amana kangpopi area da 179 lerami 50 to 59 da 69 da 2011 chorok mudum da 570 sore polum 304 sure sumana mathang calculation to bum da more than 394 bagi unrecognized villages adugumba mayam su mathau tare haidana aikoina NRC gi mathau tabado hai tawjagare mamang 2015 gi tanjada JCILPS na putokiba Manipur project the protection of Manipur people bill lebse madu library ba naga kamu haidare matamda leba naga kamu singna wakal kinan khanda biramagadi madu adusu yam kana pot amu urgadamne ba adubu matamdu di wakalon je kidan thamna ba haidare ko maitai singna dominant togidore aduga kana Manipuri harega moi maitai nu u haidare aduga kan khala kanda ko khange loi khange ko khane ko ko khana naga tor kanda group amana lanta lego madugi pot mayam su urkanda hujikti akhoi amaga understanding laina ba yamna mathau tare khalaga understanding laina honeri aduga aina hujik akhoi habiri bodo NRC si tangai bomak phadabane tangai mak phadaba pot ama oi aina sai mamang du sai asai du habi gi boda akhoi india gi home minister masamna hairabane ba si serious oina yamna do aduga akhoi thangna duna leireba kanu si akhoi assamda illegal gi achouba hujik tawribani mayam khambiri ni ko bihar da ojana mamang habi gi bodo SIR da magi SIR da detect kanu to mo da detect to mayam sinchi akhoi Manipur gi population ni hengale ne ba sumaina hari kanda si gi issue si rakama matam da akhoi na mari leina ba census department gi akhoi Manipur gi haidare kamu sing munabo matam da SIR tawni habi gi mokoi akhoi da hai ki leite si number 1 mokoi haibum thokpani akhoi na haidru kar gi no hujik su wari sana je hari ga we are ready si discussion da makhoi ni khangmodu ga akhoi ni khangmaga makhoi ni khangmoduna aina haijabudi makhoi yamna haidi udi habna te makhoi ni uri bo potuna just only achoguna to habagi instruction do to guna ubune ba akhoi ni uri ne nangna to thabak to nangna to do phatte arge phatte hayu sine ba kana da nang bane de haigere nang ya home minister da haigera nang gi register general of ya da haigera or census commissioner census of ina da haigera khade hayu sine ba aduna to be da mina to haiga to ena to potudi mi gi asai apun mi oiba porkuni kan choi budi khoi dibhak di je khoi gi ne ba toluk di je hujung tholei lam je kana tholei lam di ikhang khangnar bone ba masida karamba wakhalo na khalaka anda peace oire na hare kana satu no jina kana nangi kuki gi jaga amada salaka na kana min salu I khalu du no ba adu adu di maidai ne tawne de moi masan tawjene di moi masadu ne bu question malai je nanna ka kamu sing ne masam ku question malai je kari question abda huji ki ai example mo bije ge mayam yeng bi tabiri bo yam su ai khoi gi malem thonga mai ba ang I now mana haidare ko dili gi jendra ma dili gi mantra de gi kanu gi sitana cycle lai ne kari gi no peace pa me na tonga state mayam de peace pa mi welcome dor kana kuki ge kam kuki area se da ka gi sangal tri no pai khangna BC pai khanga na mujangal dir ka gino adugi wakrun chen ba kangbu umul leibani na makhoi gi tongan ba mindset amal leibani na chumna tawge khanma do chumna taw sunga ngamoy ba okay to aduna hojik leri ba akhoi gi politician maruina akhoi gi Manipur gi politician kangbu su wakadam tabiyo ba yam tina tabiyo leiri bo bose akhoi na kana go santi langna bo khona ko tanja sin na khoi amane no chomjalaga mu irang hora bra haiba gi pot moi ure ba akhoi ji irang hona de akhoi ji hojik thoi bo je na khoi na matam mo da yana na ba to gi gi pot to aduna ne ngasi thoi je aduna hojik saring de yayu gu da bani adane aduna leiri bo pyu sida sensa se ningdom na pangthok sungangam mo heba posi akhoi 100% hairabani sunga yaro adubo yaro heba posi da question amala ayeba akhoi gum mane ta haidok yabra thingbu ngambra haragadi akhoi logi oja su yawiri 1948 ki census act namalai madu section number 3 da ma yawrieba kari yawi heba matamda government of India order tawrubasu sam kari gumba jaga da moine census togdab jaga da natural gi oiba calamity thokba disaster thoklaba lan thoklaba seasonal gi oiba kanu lakta gadi madu default oya heba madu adu gi pot leibni na adu kana dogre haibum da chi list li leire number 1951 da bu matam da Indo Pakistan du wato mo don Jammu Kashmir da census togi deba default ko na toiba 1961 da Arunachal Pradesh ka akhoi Assam ani gi kaithok kanu togbu tanja da adu su ko na togi ba sumai to kana na 71 da Nagaland ga Assam mo mari to na pugi insurgency movement la pudi adu su ko na togi ba sumai na IT1 da na to part tawi ha bani akhoi di thing budi yaro adu bu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯖꯩ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯤꯖꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯝ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯄꯤꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯨꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯣꯏꯁꯨ ꯐꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ SIR ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ SIRꯁꯨ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯗꯨ SI ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯃ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤ 2022ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯪꯉꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯅꯥ ꯆꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ NRC ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ All right, NRC ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ NRC ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ SIR is the only look alike or similar process ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ SIR ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯅꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ DOꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ SIRꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ robust ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ. It means there is movement going on in the state of Manipur as far as SIR is concerned, which is more or less like NRC but not NRC. Aduna ai matam jam leitabasida ai ojasang akogi ngasagi ojana thambikre chinggi oibia anywhere ngasagi mayam chingnari illegal villages mayam mushroom tok ya jing sidi ko na makogi census ko na towi batar Manipur pula lepan binatabida aduna khoina maruina census tor kumatamda NRC makti tawbugi tanjadu leitabnina oi SIR dubde parallel tawjarpa ya hoje khoina census skip tor tawbasina phahogadoribra only skip tawbu khatuna kamai suggest tawbi chingi area and valley area tak mai thabi sineda raj jiki ko aina haining badi huji akhoi je 2011 ki census ta chali aboko 2011 ki census ta total population se 28 lakhs.6 ko right 6 lakhs ne ba asida yenglakpa matamda aina amakha haige aboko Nepali Gorkha ki se 63,756 ne ba aduga mayang singse pulaga 1 lakh hena lay aboko adu hojik kaya henka khrabra habise khoina khangba ma change ba adu yes NRC city yamna targa lay NRC city tawbiyo habise ngasai oja jiten haire tampaki loop mayam ka akhoi UNC ga pulaga aduga ensam ga ngasai mayam pulaga si tawbiro habise chahi manga gi tarage ko taret nipan manga gi mamanga pressure tawra khreba but ngasi bhoba the NRC se tawba ngamde heba aduna masahi ani hum mamanga akhoi seminar ma tawba kanda akhoi gi Dr. Nara haiba male si Narendra haibra akhoi gi university gi oja census gi oja ma leiram do mana resource person oina taw kanda Assam da matam da NRC tawkhibagi madu gi explain se patana taweba adubu mai pakhi de heba success tawki de heba adu masi amu tawbu kanda huge amount 1000 crore targa le hayeba NRC se pantok se tawbu kanda hoji Manipur da madu pantok se haiba kanda government center gi chawba ko aduga madu gi yawdaba changdaba aduna Assam da tawkhibado mai pakhi de haina man hayeba adu yes akhoi di pame tawbiu haibne ba adu tawbida demand do tum tawroga matam du ti tum chatpa sondana step tu la hodraba madu gi demand da taisalaga demand su pibisu nataba success wahan su nataba sonda madu da dum tawradi positive negative to akhoi yengaba yade haba adu phare hoji NRC tawbide adu census topic no ina dum leiba adu illegal immigration su thingdaba illegal villages su dum thingdaba voter su dum oyariba ngasai haibagumna polela hokip to ojana sida MLA ama pibagi magi wari ga manayaba polela hokip gi electoral da yengbiyo buko adu Manipur da krisu tawbu ngamde thingde
ngasi census tawnu hairosu anobu khuntari ba anobu kaino changlapa singsi ngasi electoral di loina dum hapchale do adu oiradi akhoi gi merit tu karino haibane da aduna aidi phajana examine tawba security ni tawraga black and white che phajana madu identify tawthораga akhoina progress changsan ba adu pame haiba ko adu ka ngasai gi SIR today yamni targa leba and the NRC mak topi drasu SIR CD topi ba phai haina lo adu pho tawbuda mayam adum puthorakani adu ngasai aikhoina yengadabadi jaraj side ama khakte yengba yade yes NRC di yamna phayaba but NRC se hoji chahi kun thra oirasu akhoi madu demand tawraga dum leidro ha amadu the hope leiraga depend tawraga leidro ngasi Manipur da dream da adwain asam mayam immediate measure mathok ta ya immediate measure taka le maram di sonda ek leiraga bhajana thingba ngam ngasi Manipur da conflict thori bisi kari problem gino illegal illegal mayam changla pagi overtake tawra pagi mayam sidigi tawra pana troba aduna yes demand di tawse but demand du pi thumda but pi da batarade akoi immediate karinoma lokhat pa di chang heba immediate kariaisira immediate arrangement haidra immediate karinoma akoi gi temporary gi werasu defend tawninga akoi mechanism amadi sichina da ya deba aduna hojik census se tawthokpa kanda kadai da helle kadai da access tawe kadai da chana de hapse loina black and white se thorakada bo pot neba adu di black and white thorakpa mafam du da ko black and white yamna thorakpa mafam du di akoina kaino tawthokpa deport tawthokpa natra case tawsaraga madugi ama tawthokpa ama changyaba natana dum madu tawpa ya den learing the blind de dum henkatpa madugi thingbasu ngamdaba aduga ngasai census tawdarasu over mayam changlapa mayam sesu Manipur ne adum leijaba adu eredi akhoi gi indigenous ki akhoi gi yalhomi gi tongjabdu karino haibne da mangjabdu adu ngasai na example se 2011 da 11 gi census ta yagon Nepali khorkha se 63700 ena leiram ba haibse aduga mayang sing se 1 lakh helebo changak pamane bako adu huji 2011 gi ne go hoji after 10 da kaya leram bra hai besisu adu ngasai illegal mayam do adu na id illegal villages mayam unrecognized mayam do de madu de akoina recognized tofam thokte madu de bending tawdabne electoral su yahoningai ma thau ta de any facility su piningai lete but madu na mara moiraga hoji ukhur da tampak ta kamjong da akoi gi indigenous singe area kharada population linkhal tawkhal census ki ama madugi yaudaba maramna facility da natraga akhoi gi karino da go apan badi khra laibusu dum layaba aduna tawbiro tawbudu niyom chumna tawbiyo haiba justice tawbiyo maram kaina tawbiyo phajana niyom chumna tawbiyo haiba lomda akhoi se takse haibne da adu NRC du na soidana tawbigni hairadi yes madusu breakthrough lobudi kaide adubu NRC nirak pase aina ubada yamda chahi tareti surakhreaba NRC se akoi talking point yamna controversial over political parties inge marakta adum chani nerag lerba hoji phawbada decisive web action loba ngamdriba dum laba process am khani therefore hoji immediate remedy wena before the census or along with the census NRC Manipur the introduce to budumadi khitang sam mami sam oi but SIR chama yamna positively mam sanction bori Bihar da Manipur gi population size ki double hena SIR da khandok pangam tar da Manipur da su khandok pangam do Manipur da ga am ta khandok pangam dre SIR da irei leram dre ga har pasu ya Manipur si jat amna hetare aduna mayam si thajana da NRC su kari su dum pam pasu be adu Manipur gi leiri pa sigi jangte am critical over situation hoji phajana fix da hota targati la kadri ba generation singsina adum consequences face da role horne hetar ja aduna what shall we do now ja comment be kanoni sumna tarubudi loi phadoba sumda bai wari ne ba ko census tu budi tawdaba yaroi census tu masagi lakchani ba ko magi exception clause kha yawi ado khoi yengom change hai pangi ba 1948 ki census act ki section 3 ga yengom change ado census lo ga laktoi si nga sai ki census yaudra di chakhot pa economic planning parang kai yaro do ni ko that's different thing ni census lo ga delimitation tawrane ba ko delimitation ni bera lai de che delimitation ni thinghodra ba ai khamba da phak tarani si delimitation da huji khwai di khanari se north ka south ka khanari India gi su north si di population ji moi di census am tawning eba census la ga delimitation la ga mi lak tara la ga parliament gi sit oira ka doine ba parliament se ka lo kap thora do ni sam hingal toine ba delimitation taw khanda 100 200 me hingal toine ba ko mani pu ama hingal kan ha aduna adu gi hingal pasida na sai gi south ki Odisha nung ya si
कोई इले इले कांगू जी कुमै तादोरे मोय दी पॉपुलेशन कंट्रोल तो होरे मोयना नॉर्थ इंडिया से पॉपुलेशन कंट्रोल तो होद्रे अदुना दी नॉर्थ से इंडिया से पायरक कदोरे पार्लियामेंट अदा हाउस अनि मक्ता सिगी पोट कसी याम खना याम जा तौरस मोय थोप अदुना वारी मोरगा को मणिपुर कॉन्टेक्स्ट लागा सर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सी सुप्रीम कोर्ट केस ले को सिते कतंग बेरा लेजे कनो कंदा इलेक्शन कमीशन इंडिया ना तौर मा एक्सरसाइज सी कॉन्स्टिट्यूशन खंगदम यारो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 मखा इलेक्शन कमीशन तौरिनी तौर पसिदा साइगी इलेक्टोरल रोल की रिवीजन तौदुसी मागी जुरिडिक्शन है को बाय ब्रशु ऑफ आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अदा हुजिक लौरिसी सर सी मसी अनदर फॉर्म ऑफ NRC की टाइप लौनरी बको अदुदी मागी जुरिडिक्शन दगी हेंदोर ए बको माना सिटीजन सी वेदर इज अ सिटीजन और नॉट इज डिटरमिन तौबो ngam इलेक्शन कमीशन दि पावर लेते मादी इलेक्शन तौबा इलेक्टोरल रिवीजन तौबो वाई ने बा अदुना ने हुजि बिहार दसु खंदोख मिदो कहा गया दुन दो काय कम तौदे ने तो दो तौदे बा अदा खमद मसी की पोट अमदुम कनोमा अदुम सोइरी खुसिदा अना ngasai sir equal to NRC हाइबे सिदुम यादब कनो कोदा हुजि सुप्रीम कोर्ट केस तौरी ngarang नान मनु संबिना ग येतपा कनो को सम फजगर जाने दा इलेक्शन कमीशन की 324 ना पीबा मदे हेंदोखरे अना देश नो अदुना वसी अल्ट्रा वायरस सिंगा तौन खले बको अदो खम अदो आइ सुदुम सुम एरिया खले दना को अदो NRC ओरगदी exclusively for determination of citizenship ne अदो NRC is more appropriate mana phani कनो citizen electoral roll update तौ बाय दु द citizen जे लौथोक इलेक्ट इमिग्रेट लौथोक बाय दु खतंग कंट्रोवर्सी खर ले बको NRC सिना exclusively for अखोगी इलीगल इमिग्रेशन खंदोकना बने बको अदो NRC के साइज बदो सिटीजन एक्ट की लोई थोलक दोनी 1955 की सिटीजन एक्ट सिदगी थोलक दोनी बको अदुना मदु मखादा रूल अमा ऑलरेडी 2003 दा रूल अमा सेम लेग्रम ने अदु की रूल दो पारगा लोरे असम तौरसिनी असम दे साइज की बदो सर्बानंद सोनोवाल की केस अफाव 2005 की illegal immigrants in masing yam laga mafam dugi demography da change ma lakta gadi there is aggression ni haire in heaven da ana akhoi su sumai puthokam change akhoi gi method 2023 ki launch illegal immigrant samnabam changi sam proof tobam changi go supreme court sarvanda sonowande proof to hore Bangladeshi मैम संग असम की demographic changes तौरे this is a kind of aggression given under article 355 of constitution India अदुना 355 की mandate हम ले union of India अदुना NRC तो कदम नि foreigner खतो कदम पांता तो कदम नि कान तखले मी गिदी अखोस अदोम ना कना argument च ख sound तौरगदी why not असम ngamaga Manipur कदु ngam NRC ngam thui aduga sir duna equivalent to NRC haiba tu di en khambada madu matam wet and was hai tare ko aduga madu supreme court ju case le en khambada bera le do male and adu makta khoina we should not trust everything trust tawga phareda sir tawrasi phareda census tawrasin tawbu matam du en khambada madu sakhwaira ko shibna hang do male okay we should think pros and cons every process ke leidu ni aduna ngasai gi SIR gi su magi amna kana ba मैम बेरमगनी अदुगा काना दबा लुहोल्स मैम सु दुम लेगनी हब तारे दुबु मदु सु असे सेंसस फजना तो वी बाहे तारे याम प्योरली याम ना चुम नियम चुम न तो वर मैना SIR सु याम चुम न रिगरसली तौतार गदी मैम अमा स्क्रीन आउट तो बंग यस मूवमेंट मीटिंग मैम तो रि है तारे कोई सीओ मणिपुर की माइके देगी नोटिफिकेशन मैम तो यो जुलाई था नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज हां next phase director una bada hai next phase okay makidi yaute okay adu bo karam date ta wada ge torode ge haibata ta thok ta batar ge soita district ki oiba DO gi maike de gi meeting mayam pang thok pagi koi media report mayam dum lai haibata re aduna Manipur da movement hai tarenga sai gi SIR gi movement kharadi le re maduna actually practically SIR se torkatura toroidro have to do wait and watch and we need to get the confirmation of the information from the CEO Manipur haibagi wakham je thamjaraga but NRC and NRC like amadi census ke parallel hoina and much before the census to have ne to census ki process already hogre adon NRC ki process lu na matung in ge to ribra mamang thabang amoidro haibagi wahang mayam yes ada Guwahati da case to do maino ko su case to case ngam ta disqualify to MLA su phangu do okay to bu yai da adu case me hamse kana ga torok to ge happy wahang akne Manipur si land of questions sigi question je galora nga sigi question me amar se ta question amaga drop to jarga nga sigi the Manipur files ki edition se matang chai da listen jarga nga sigi edition se mapung bhar bidam to jaw mo por bisam kana tha sapunu chere appreciate you joining lora ni mo mo sigi edition se karam to we SKTV Manipur ke tongan ba social media handle sing da join to biraka comment amadi feedback tha ber piagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj signing off from Jerry.